tugiye kuganira ikintu kivuga ngo umuntu wese kwirinda akiriho apana atariho, akiriho akigenda ari mukuru cyangwa ari muto afite imyaka myinshi cyangwa mike, kwirinda kutabaho umugayo. Cyo kintu tugiye kuganira, kubaho mu buzima bwirinda kubaho umugayo. Umugayo ngire ngo urumvikana, si uko ba tibisaba kubisobanura. Ni ubuzima bwo kwirinda kutagira amagawa, ni ubuzima bwirinda ko abandi bantu bashobora kuvuga ngo runaka nubwo azagenda, nubwo ameze kuriye, nubwo abyibushe cyangwa ari muto muto, kuriya nubwo azagenda kuriye agira umugayo. Cyo kintu turi buganire nimara nicare. Haleluya. Cyo kintu cyoroshe kumva ba, nta muntu utokumva amasomo yanje nkeretse ari ukundi bizagenze. Iryo somo riroroshe kumva, ni ukwirinda ubuzima bwo kubaho umugayo. Itorero cyangwa se abakristu muri rusange, abato n'abakuru, abana bato cyangwa se abakuze, ubu nyine dufite ibyago byo kuba abantu bari mu kugendana umugayo ku Mana no ku bantu. Haleluya. Ikizazi gifite umugayo uri mu gutekereza, watekereza umuntu, wamutekereza cyane, wabaririza amakuru ye, bayabaza ari hano cyangwa atari hano, abantu bagasanga agira agasembwa runaka k'umugayo. Ngiye gusoza. Haleluya. Bwana asifiwe. Abantu bakurebye bakakubaza amakuru yawe, bakayabaza hano, bakayabaza mihango, bakayabaza iyo uza wirigwa, bakayabaza ukomoka, bakayabaza mu muryango, bakayabaza mu itorero. Zange bikunde dufite umubare munini ufite umugayo. Kandi abo nibo dutegererejemo agakiza, abo nibo bari mu kubwiriza abandi ngo bemere Imana, nabo ubwabo bafite umugayo ku bandi bakawugira no ku Mana. Dore Imana icubahiro. Usa nubwo ngo wari ku mutima waje urishima. Dore Imana icubahiro. Ari ibintu Imana itazombaza, Imana zizombaza ikintu yambwiye kuvuga ngo si narayere nta makuru mfitanye nayo yo kuvuga ngo hakana pi. Bwana sifiwe. Umugayo, kamanzi sobanura umugayo. Umugayo ni ikintu kiza kimara umuntu izina yaragira rigashira, akitwa irindi, akagumana rya rindi, bakazamwita Olivier ariko atari we, bakamwita Alex atari we, bakamwita izina runaka ariko atari ryo zina, bakamwita perezida w'abayumba ariko nano baza bavuga ngo ni perezida w'abayumba ariko nyuma ya perezida yo wayoboye abandi akaza kekwaho umugayo runaka, kandi wa mugayo akaba ari uba nk'izina rye kuruta izina agira. Nico kibazo kugeza ubu nyine dufite, nuko abantu bafite umugayo ku bandi. Dore Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo Imana y'amahoro ngo ibeze. Havuze ngo mwebwe ubwanyu, ngo n'imibiri yanyu, ngo n'umwuka wanyu, n'ubugingo ngo bwanyu, ngo zose birarindwe bitazabaho umugayo, ngo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Abantu bafite umugayo ku bandi turababariye mu izina rya Yesu. Dore Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Dufite itorero rifite umugayo, iyo ubarebye mu mubiri baragayitse, mwagenda mu mwuka naho baragayitse, mwabareba mu gukiranuka baragayitse. Nukuvuga ngo nta hantu na hamwe nta na hamwe wo barebera batagayitse. Imbere y'amaso y'Imana baragayitse, imbere y'abantu naho bazabagendana umugayo, nubwo abantu bazavuga ngo ni nyina wa runaka, ariko ni nyina wa runaka ufite umugayo ku bantu no ku Mana.
nubwo baza bakwita nyina wa runaka, nubwo baza bavuga ngo ni umuyumbe runaka, nubwo baza bavuga ngo ugira izina runaka, nubwo baza bakwita umuyobozi, ariko nano uzugendana umugayo imbere y'abantu. Nubwo wasaza babikubwira, ariko barabizi kugira umugayo. Habe nawe urabizi ko ari usoza ukiranuka, aho abandi babizi kugira umugayo. Ese iri naryo rije guteba kuzari ngombwa ko turivuga baduheze Imana ishoboye. Haleluya. Bwana Yesu. Ariko umuntu yogira umugayo akokora ku ndondo, akawuhurukana akawitsa gafinda, akawitsa Buvira, akawuhurukana Bukavu, akawugendana mu mazi agahuruka Igoma, akagerana Busi, akawuhurukana Nairobi. Abantu barabizi ko umugayo wagira gutuye mu Gitembe n'ubu nyine ukiwugira. Niba dukeneye gusenga bijya mwene data yarimo avuga, gusenga amagambo, gusenga no kubanza ugakuraho ico uzupfa n'Imana, mwamara gukuraho ico muzapfana n'Imana, cyamara kuvaho ukabona gusenga, kubera kuko abana bose bazabasaba mu rugo n'abana barutuyemo, batarutuyemo babaye nti bazabasaba ngo Yose Imana ishobora. Bibiliya nyikundira ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo gukiranuka k'umukiranutsi, aricyo mwene data yarimo avuga, ay gukiranuka k'umukiranutsi kuza kugira umumaro mu gihe gukiranuka kwa wa muntu. Bwana sifiwe. Kutariho ikizinga na kimwe imbere y'amaso y'Imana n'imbere y'amaso y'abantu. Bibiliya aho yasomye hepfo havuze ngo umuntu ngo nakubabaza inshuro ya mbere azokubabari, ngo nakubabaza inshuro ya kabiri uzomubabari, ngo nageze karindwi ngo uzomubabari. Icyo Bibiliya yari bivuga niki? Yari bivuga ngo dukure umugayo hagati yacu n'Imana na hagati yacu n'abantu, ngo tuwakure umugayo tubone kwitwa abana b'Imana, bahaye baja mu rurembo bagana mu ijuru kuma. Nabakuweho umugayo batakigendana umugayo imbere y'amaso y'abana b'abantu n'imbere y'amaso y'Imana. Duheze Imana icyubahiro. Murasana n'amakuru basa amakuru bavuga ngo runaka nawe, bavuga ngo runaka nawe, runaka ubu nyine twabazanye amakuru neza, apana amakuru yo gusa. Tugavuga ngo tubazanye kera tugifatwa, arabana nabonye banga tungana nafashwe nkingana nabo bari abatoye, narafashwe nkingana nkabo, ariko twe tukiri tukingana nkabo twaza tuya mu butayu, tugavuga ngo bareke tubanze dusopane dugasenga, wa mana runaka niki yakoze, tukaba tumenye waje yatengusha. Kwabanza ugaca kundara zagatwabona gusenga kugira ngo bazi kureho umugayo, Imana itaje kwanga kudusubiza. Naho ubu nyine abantu basigaye basenga, basigaye binjira mu cyumba basa bagambana mu kanya, basa bagamba runaka bakamatangira gusenga tandaraza bamara ko Imana tiyabasubiza. Yari kuba kuri umugayo, yari kubumva gute n'ubundi muri ice muzihe inzira zo gucibwa ko mwazikinze. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Bishokiye abantu basabasenga mwasenga mukaneza neza iyo mwegereye Imana, iyo mutari umugayo mugasenga, nico gihe abantu bazabahaguruka, abantu bakaza bavuga amakuru batazabavuga. Nico gihe muza musenga amahoro akabura mu muhana, umuntu akazagenda ayahunga atakintu cabaye. Abayumbe abantu bose ni bamwe, abantu imigayo kumana. Yeme dushamburiye umugayo ku bantu. Ariko haleluya. Bwana sifiwe. Murebe kugira umugayo kugeza ubwo abantu batekereza ko umuntu atogukingurira muwe. Kugeza ubwo ubu nyine dufite abarwayi barwaye isumu kubera ko bazihawe n'abandi, ibo barenze. Ngiye kubabwira ibintu kabingahe. Iyo umuntu yamaze kugira umugayo ukamurenga, akarenga urwego, umugabo yaravuze ngo we yarenze ngo umugayo, narahebye. Kandi atuye no muri Kenya, yaravuze ngo bimwe ngo basayirwa bavuga ngo baragayana ngo umugayo yarawurenze. Dufite abantu bamaze kurenga umugayo. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo kurenga umugayo, ntazamenya guhe ko gweza umuntu isumu ari bibi, aba yarenze umugayo uriye taba kiba. Nukuvuga ngo ubwenge bwo bwarashize, abafite ikibazo kimwe. Haleluya. Murumva ba? Nukuvuga ngo abafite ikibazo kimwe, iyo umuntu ubwenge bwashize abafite ikibazo kimwe azayiratana gusa ko hari uwo yishe.
aza yiratana amaraso y'abantu yahitanye nico kiza kimunezeza, aza yiratana kubona ko umwana wari unaka atakibaho, aza yiratana kubona ko bwana umuzi ko tugwaje abantu isumije no muwanje ndamugwaje none bana ke uyu mfite umuntu bahaye none uko yambwiye ngo dushaka ifaranga waje kwiziza Uganda no umunsi ko naratekereje izi sumu nazo sinzi kumenya ese bagiye bagabura ibizo kugira isumu bakazishira kwazo bagabwira abantu babikeneye bakababwira ngo umuntu wamva keneye kugira isumu ngiri kuriya nuko barashize umugayo. Iyo umuntu neza neza yashize umugayo aza akora ibyo abandi bantu batazamenya ko ari umubyeyi, ntazababara kundi mwana wundi yobabara, ivyo ntibimureba, agira umugayo kubera ko umugayo wamureba, ntabakimenya ko ntazamenya ibyo akora n'ibyo akora n'ijoro. Nico gituma muri mu gusanga abagabo bakuze bahaye babwira abana b'abakobwa batoya bangana n'abuzukuru babo bakababwira ngo baryamane nabo, kandi ayo makesi turayafite nano n'ejo basa babandegaho. Apana kera ejo bana ngo barakwandaritse siwe wiyandaritse, wagize umugayo urarurenga umugayo usigaho ukora ibintu bidafite ubwenge, nukubera ko wanasifiwe. Bibiliya iyo umutima wabaye kirimarima umuntu azatekereza ibitogatekerejwe, umuntu azakora ibitaza bikogwa n'icagihe wanasifiwe. Gusa hari intege nkeya zibaho, ariko ka iyo umuntu amaze kurenga urwego rw'umugayo Imana isigutahanze yamara kugutahanze abantu bakaza abantu bose bakamenya makuru yawe. Iyo abantu bageze ku rwego rwo kumenya makuru yawe uwo waratandukanye n'Imana ikaguta ikakubwira ngo genda wigwariza, kandi Imana ikubwira ngo genda wigwariza, Satani azavuga ngo uriya kubera ko yankoreye iwe takindi kimufite ngo ndakahayaje ndakahagarukira. Imana izibwira abantu ngo dore, Satani izibwira abantu ngo dore uriya naramuhenze yaremeye. Imana imaze kukuva iruhande, Imana imaze kuguta, Satani izigutora Amerika kubwira abantu, kamibwira abantu amakuru yayo yose abantu bakayamenya, bakamenya ko wavuye kugashaka umwana w'abandi, bakamenya ko ubukwe bwa yari wewe, bakamenya ko bizabaye nukuvuga ngo zagize inzira iwawe nukubwira umuntu twirinde kugira Duweze Imana icyubahiro. Haleluya. Itorero rero cya none impamvu itorero nise gitwa inyembaraga, impamvu itorero rya mbere rya Paulo n'itorero ryari riyobowe na Yakobo ariwe wari revera mukuru, nukuvuga ngo bageze abagenda iyo bagiye hose ngo bakagaruka kubwira bakaza kubwira bakamubwira ngo urugendo twagiyemo ngo rwagenze ukunu. Niyo mpamvu musoma ngo Paulo yagiye urugendo rwa mbere ngo agenda urwa kabiri ngo agenda urwa gatatu, nuko yari afite aho azarubura raporo ngo bamara bakamubwira ngo hangaha aho bikene ngo bikenewe kuko none utagenda wenyurujana na Timoteyo, bakamubwira ngo hangaha ugeze ngo bikenewe kuko ujana na Baranaba. Ariko umuntu ari mu kugera ko yobaye umugabo yokajanye n'abandi ngo akaba yigumbura ngo uzagenda wenyine ngo numuyumbe ku giti cye, abandi ngo nabari ku giti cyabo, abandi ngo nibasindi bukomeze ku giti cyabo. Nubona ugumye kuba ku giti cyawe Imana izokwihorera ku giti cyawe. None uzoba ku giti cyawe, nicyo kiri mu gutuma bakora amakosa. Ukasobanura wa umusobanurire kwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Duweze Imana icyubahiro. Abanyamasengesho benshi dufite baguye benshi nabafuze ngo bazosenga bonyine bakananirwa kwiyambaza abandi ngo bajane nabo bwacyo bakagwa mu byaha. Abanyamasengesho benshi baguye mu byaha z'ubusambanyi kubera ko babuze ubwenge bakagenda bonyine. Itorero rya Kristo rifite inshingano nini nyamukuru cyane, niyo gukuraho abantu umugayo bagira, kandi uwo mugayo basaba gukuraho gute? Nico gituma muri mukubona itorero ritakicihana, itorero ntirigisha kundarasa nico kiri mu gutuma mubona nta n'umuntu umwaka woshira pasiteri atarakira n'umuntu n'umuciye kundarasa apenu gusa sihana. Ariko harahandi nzi itorero yomara umwaka nta muntu uciye kundarasa kubera ko
bazi ko runaka nawe agira umugayo ntiboja guca kundaraza kuri we. Mwe ntaho muzi muzabwira ngo arekene kiza gituma badaca kundaraza, barabizi ko mubisangiye, barabizi ko ntibazokwihanaho gusambanya nawe, barabizi ko uzusambana, ntibazokwihanaho uburozi, barabizi ko nawe uketse, ntibazokwihanaho ko batukanye, barabizi ko nawe uzutukana, ntibazokwihanaho ko baza barenganya nawe uzurenganya, ntibazokwihanaho, barabizi ko niba kwihanaho nibarabara bazobatera ni highway, bazobagira highway izobiki no kubera izo mpamvu bagaceceka bagatuza kugira ngo ejo atazoja kuba. Yebe turabatangarije arasha abantu babizego barahimana mu ijuru, barahimana mu ijuru, barahimana mu ijuru, barahimana mu ijuru dusenga. Habe nubwo muri mu kubona itorero riri gusanga aho ryarigenda rishira mu buryo bwo gusenga no mu buryo bw'imbabazi, ariko aracyara abagabo bakicuza imbaraga z'Imana. Yesu Imana ishuri. Haleluya. Bwana sifiwe. Sigaje iminota myinshi, iminota 20 ndabana Yesu araho yakoze. Yesu Imana ishuri. Nijyo muri Bangladesh ryo genda ayina arashahari, ariko itorero riri ahije ryo boko amabarikinga barahimana mu ijuru. Abantu bogaragaza neza, umuntu akazavuga ngo runaka azakora ibi, runaka yankoreka, abantu ninga nti bokwinjira ingerere, bakavuga ngo abantu bacara kundaraza, umuntu wese azovuga ico basa bakorerwa n'abandi. Yo itorero sindusenga ico naco bazabita abantu ko bagomba gukuraho umugayo kugira ngo bahure n'Imana. Uwo mugayo tuza gusengana tukayunywana meza. Naratangaje umunsi ko turi mu kunywa meza. Haleluya. Umunsi ko turi mu kunywa igaburo, kandi igaburo risobanura umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo. Tukanywa umubiri wa Kristo dufite umugayo. Bibiliya iravuga ngo kubera kuguma kuyanywa bafite umugayo, icyo gihe bagomba gusinzira abandi ngo bakakomeza kugwaragura. Nukuvuga ngo bake dusigaye bakiyabasanga bakiyabarwaragura. Niba abandi bazabihana, abandi bakihana, bari mu kubabwira ngo bakore izaha ngo barihana kuri bo. Makuru ya Yesu. Yesu Imana icubahiro. Abayumbe bari mu gutereta bamara bakavuga ngo nibo bayumbe ngo barabihanaho, n'abandi bari mu kwihanaho ngo nibo bakozi. Ariko izo nyivuze nyerekeyo ndi mu ndebe ngo nibo bakozi, ngo nibo bazabihanwaho gusa, ngo n'ubundi ngo se sinje wo kwihanyeho. Ayo mapepo turashambuye mu izina rya Yesu. N'ubundi ngo nibo bokwihanye. Ayo mapepo turashambuye yo guteza abana n'abandi bibazo. Turashambuye mu izina rya Yesu. Wait. Yesu Imana icubahiro. Ari n'abandi abakazana bari mu kuza ari bazima, yamara gushika ari muzima kamubera ikigaragazo ngo nawe yinjira. Arinjira he? Nari kumvyo kumukazana ngo yinjire ngo babane. Umungu wawe yashatse. None kurabwira umwana w'abandi yaje ari muzima ngo yinjira agusange. Ukufita hantu ibinjira ngo bagusange. Yesu Imana icubahiro. Ari jambo umuntu wayoboye yasomye. Bibiliya yavuze ngo umuntu uzogusha umwe muri babandi batoye. Umuntu uzogusha umukobwa w'abandi watashe mu rugo rwa wari muzima yashika karurogera barahimana yo mwijuru. Bibiliya yavuze ngo uwo muntu ararotwa ngo nuko ngo bamuhambira ibuye rinini ngo barangize ngo bakamuroha mu nyanja akajayo akiragirana mu isi y'abari kugira ngo umuntu agushe umwana w'umukobwa umwe. Nibugira abakazana batanu ko bahora gushije babiri. Nukuvuga ngo ufite amabuye abiri gusa nuko batarakuha mu nyanja, ariko mu izina ry'Umwami Yesu baraye kuri ko Imana ishobora kuguta mu Imana yaragutaye kure gusa tiremera kuko baguta mu nyanja, ariko n'ubundi niyo umuntu wese wagwiriye mu rugo rwawe wese uzumenya kuzomubazwa umunsi w'amateka. Abango bafite abo bagushije bari mu jumba z'amasengesho. Yesu Imana icubahiro. Konda muzisho ngenderese konda babwira ngo abantu bose bikureho umugayo kugira ngo basange Umwami Yesu. Abantu bose ngo bikureho umugayo kugira ngo babone ko basanga Umwami Yesu, kugira ngo babone uko begera Yesu kandi akabasanga. Abantu bose bagomba kwikuraho umugayo. Yesu Imana icubahiro. Dufite abayumbe baguye batagushijwe nuko batagiye gusenga, ahubwo bagushijwe nabo bacanye bacika. Akabaro bababera ibigerageza n'abandi bari kuvuga ngo Imana yavuze itavuze ngo bagiye muri gahunda mwagiye mu Imana itavuze barahimana yo mwisho gahunda. Abantu bari mu kuja ngo bakavuga ngo n'Imana yavuze itavuze.
ndabona abantu bari mukusha ngo bakabesha ejo bundi ariko ibirego ngira ejo bundi yari wabambwe ngo Imana ngo yamubwiye ngo azomukorere gahunda ngo yambaye gusa we urese na shitani ndiyo bivuga ariko iwe ndamuregeye umunsi uzohurira nkamugacikana uzomugurira icyayi nimara mwiyame imbona nkubone ndamugwaye izomugurira icyayi mbone kumwiyama ngo Imana yavuze Imana yahe ariko wewe utari igipfu ubwenge bwashize bokubwira ngo barakora gahunda ngo utambaye gute iyo gahunda ni yahe ni ngo bose turabakangurira muri uzoza gukora gahunda mu wewe nyine uzomubwire ngo ye turaze si Imana yayivuze Umugayo ugira ibintu nkabingahe kandi nje gusorezaho nimara ndangitse ico bita umugayo navyanditse taja kubera ico bita umugayo ugira ibintu nka bitatu umugayo nyawo umugayo ugira ibintu bitatu bibi cyane iyo umuntu amaze kugira umugayo ukistoka imbere y'Imana hari ikintu cya mbere Imana izikora Imana iziguta izo ngiye gusorezaho iyo umuntu yagumeje kugira umugayo imbere y'amaso y'Imana Imana iziguta kandi Imana igutaye Satani aza gutora ukaba igikoresho kizima cya Satani iyo Satani rero amaze kugutora ni cagihe narimbabwiye umuntu atazamenya ibizima n'ibipfa nico gihe muza mubona umuntu bakamuheza igarade y'ahandi agatanga umwana w'imfura gapfa nico kiri mu gutuma mubona bavuga abana bakaja kuntambara ruguru bashika iyo bagiye abandi nabo bakarara ahantu bavuga ngo abana ntibatahe nukuvuga ngo Imana yarabataye nabo ubwabo ico bishimira gusa nukunywa amaraso abona abantu Imana itakiba muri bo itakinarungurukiwa icya kabiri iyi Imana igira ikintu cya kabiri iziguteza ikimwaro ikamenyekana ku bantu bose kuri gito nicyo kiri mu gutuma mubona umuntu w'umugabo agushuka umugabo w'imfura mutekereza ko ari imfura abana bato n'abakuru n'abaki bakazavuga ngo runaka aza kuri nico umumama wakagombye kuba ari imfurakazi bakazavuga ngo runaka gatatu agira ikintu bita muri we ibyago byo kudatekereza ku mutima we wogarukira Imana mu ndegere ikibazo cya gatatu agira ikibazo cyo gutekereza ngo umutima we ntiwowe ukigarukiye Imana nico gituma iyo bavuze ijambo ry'Imana ahubwo ararakara aho kugira ngo anezerwe ko ibyo bahaba bamubwiye yo bivamo nukuvuga ngo umutima we ntiwowe ukimwemerera kuko izo yagiyemo yo bivamo Bibiliya umugenzi mugataba ko umugenzi yavuga no magambo haravuga ngo ari umugabo wari mu kazitiro ngo umugabo wari mu kazitiro ngo ntiyarakigira ibisiringiro kuko yoba kikavuyemo impamvu ngo ibisiringiro byari byarashize ngo nuko yari yarakoze ibintu byinshi umutima uraruhoba kahebwa imbere y'Imana ngo atekereza ko ibyo yakoze ku Imana tobe kimugiriye imbabazi nukuvuga ngo iyo umuntu Imana imaze kumuta igutaye ndiziguta bwa mbere cyangwa ugaka izigutari imikaguta keretse ukazobwirirwa umuntu n'amahirwe cyane umutima ukongera ukagarukira Imana ariko iyo Imana igutaye iziguta yamara kuguta umuntu agatekereza ko ibyo yakoze toba kibabariwe ikimenyetso cyuko neza Imana yagutaye nuko wananiwe kwihana ibyo wagiyemo umugayo uzabera imbuto zitatu nizo ngiye kuvuga Imana aje gusoza iminota yanjye iracaha irashize we yashize irahari umugayo ugira ibimenyetso bitatu cyangwa se uzabera imbuto zitatu nimubona umuntu aratuye ni mukuru afite ubwenge abayeho
ariko asigaye akora ikintu umutima ntumucira urubanza kwica koza ari kibi. Ico ni ikimenyetso c'imbuto kuko umuntu agira umugayo. Ngiye kugisubiramo. Bwana sifiwe. Iyo mubona mutakoze ikintu kibi mwamara mugategereza ko azihana ntiyihana, ahubwo akwihana akaza kidefanda ko ari cyiza, akagishakira izindi nyuto n'ubundi bwenge, muzamenye kwiri yari imbuto y'imirimo mibi itobika imuvuyemo kubera ko agira umugayo imbere y'amaso y'Imana. Kubera umugayo agira Imana iyo bagitegereza ko ikintu yakoze ari kibi ngo garukira Imana. Cyo mu gutuma mubona abantu baburana mu ikanisa ngo nawe bamusengere. Gusa tibasenge barunaka cyangwa bakamavuga mu kanisa ngo nije barunaka ngo naje muri basengere ngo ni mwene wa. Niba baragusengeye kubera kanisa rya bene wa. Je byarananiye kandi cy'umuntu yananiye utakaza kuma gusobanurira abandi. Zarakunaniye ndikoze ubigaya kubera ko byarakunaniye. Narivuze iki cyakabiri. Iyo umuntu ikimenye imbuto ya kabiri umuntu ugira umugayo agira taza atekereza ko azokorwa n'isoni. Iyo umutima utakikubwira ngo ibi ngibi wagiye muzokorwa n'isoni, iyo umutima utakikubwira ngo ibi ngibi usigaye ukora wa mugabo we wa mumama we wa musore ibikuganisha kuzokorwa n'isoni, ntutekereza ko abandi bagabo bazokugaya. Uzotekereza ko imbuto uhaye we ni ikimenyetso cy'imbuto neza kuko neza utobo kigarutse uri umunyamugayo. Nicyo kiri mu gutuma mubona abantu batagitekereza. Umuntu agatekereza ko yosambana n'umwana w'umukobwa muto ufite imyaka 15 ari umugabo ushingiye, tatekereze kuko ejo bizomenyekana ngo si n'umwana w'umukobwa abandi yotwara inda hazobiki. Ukora abantu bazagenda n'amaraso y'abantu. Imana icubahiro. Haleluya. Yewe naratanga indi umuntu yakuyemo ninkiyo wabyaye wikoreye ku mutwe. Ntaho bitandukaniye. Apana umwana wabyaye bazareka kugonga. Indi umuntu wese yakuyemo kubera impamvu runaka. Ni kimwe n'umwana uzugenda wikoreye ku mutwe ukavuga ngo uno mwana yanze kuruka ndiyo kwemera kuva ku mutwe. Nase umuheka tiyo subira mu nda. Umuntu wese wakuyemo inda kubera impamvu n'umwana w'abandi uzitwara ku mutwe ni ikibatsi cy'umuriro keretse umunsi Imana zo kugira imbabazi ukamukura ku mutwe wawe. Ariko n'umwana utokwemera kuja mu mugongo aba mu maso mu gahanga nubwo abantu batarakubwira ko wamwishe, ariko nawe urabizi ko uzugenda n'igisobo kugira amaraso y'umuntu. Barayimana yo mwijuru. Haleluya. Yegusoza ntere haleluya imwe. Cyakabiri, ikimenyetso cya gatatu kiregiye gusa ni cyakabiri. Niwe muntu wa mbere uza wishimira ko abandi bantu bakozwe n'isoni. Ikizokwereka ko umuntu neza yagiye atagitekerezwaho n'Imana. Aza yishimira iyo bavuze ngo runaka nawe yakozwe n'isoni kubera ko ababonye bamambure. Ababonye abandi bafatikanye. Ababonye indi grupa, ababonye grupa agiyemo. Nuko banga babonye abayoboke. Kasorese kuri iryo narivuze gute? Narivuze ngo kubera impamvu zo kudatekereza neza ko bazakogwa n'isoni. Umuntu azatekereza ko iyo agize Imana akamenya makuru ko hari undi bakozwe n'isoni nkawe ngo bizabe munezeza mu mutima kuruta iyo bavuze ngo umwe muri bo yihanye. Kubera ko kiba mu murongo w'abahaye baja mu ijuru yishimira cyane kumenya amakuru y'abandi basa nawe ngo kugira ngo bimurebe umutima atekereza ko atari urubanza wenyine ruriho. Urubanza ni gatozi. Itangazo rya nyuma gihuse, urubanza rw'umuntu ni urubanza rwawe ku giti cyawe. Ntabazokwakira, ntabazokuja iruhande ngo oya 15 wakirindi muvuga butumwa wa uyu wacu ni ngahapendereye. Noneho Bwana sifiwe. Nange kubabwira iki? Imana icubahiro. Haleluya. 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 Ikiza kikwereka neza ko umuntu agira umugayo asa ugendana ku manywa na nijoro
abantu ntibatekereze ko habe niyo abantu batoberetswe bagateka ariko bakaza bamenye kugira umugayo. Bwana sifiwe. Agira ikimenyetso kimwe, Bwana sifiwe. Haleluya. Ikimenyetso kiza kwereka ko umuntu agira umugayo utasenze cyangwa wasenze. Nigiye muzicarana agatangira kubwira amakuru atarayimana, akakubwira amakuru y'abandi bantu bagawe. Akaza kubwira ngo runaka nawe ngo se mwamenye amakuru ya runaka ko nawe meze gutya. Ni wumva amakuru yakuzanira ya barunaka uzomenye ko nawe ari umufuasi wawe. Iyo mwisharanye ntaza kubwira amakuru y'Imana, aza kubwira amakuru y'abandi bantu bagawe kubera ko nawe aba muri classe y'abagawe, aba mu ishuri y'abantu bagawe kubera ko ari ryo shuri aba mutamuntu uzuvuga amakuru. Ubunyira siro niryo sinabusanze. Bongira amakuru yo mu gitembe n'izina simbazi. Sinzi niba abagira umusozi umanuka nuzamuka dama. Wombira amakuru yo mu n'ahandi ni kuko ubongira amakuru gahororo ntayi bubembe ntamba. Doze mani cyubahiro. Duterane. Haleluya. Doze mani cyubahiro. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye cyane giteye ubwoba ariko kandi cingenzi kandi cimbaraga kubera ko Imana ikivuze cyose kiba ari kinyembaraga kiba kinakomeye. Bwana sifiwe. Kubera ko Imana iravuze nukuvuga ngo Imana ivuze ngo tuve mu cyaha ibitubwiye iki itubwiye ngo nitureke ibyaha ibitubwiye ngo nituyoboke inzira yo gukiranuka kugira ngo kwegera Imana no gusa n'Imana nukwikura umugayo hagati yacu nayo. Ariko kandi iyo tugifite umugayo hagati yacu n'Imana tuba dukomeje inzira yo gusa na Satani yo kwanga gusa n'Imana. Abana b'Imana bose nukuvuga ngo bagomba gukurikiza ikimenyetso kimwe cyo guhora bitunganya imbere y'amaso y'Imana. Nico kituma birivuga ngo umuntu wese ngo agira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Igice cya kabiri karavuga gute? Karavuga ngo namara kugira umwete wo kugira gute ngo agire n'umwete wo kwezwa. Kubera iki birivuga ngo tugire umwete wo kwezwa? Kubera iki Bibiliya izivuga ngo tugire umwete ngo wo kwezwa? Bibiliya ivuga ngo tugire umwete wo kwezwa ngo n'umwete wo gukomeza kwitunganya twashe imbere y'amaso y'Imana. Kuvuga ngo wamana dukureho uyu mugayo nawe wamana dukureho n'uyu wamana we dukureho n'uyu wamana dukureho n'uyu wamana dukureho n'uyu. Nico wasa bitwa kwezwa. Ntabwo ari ukwihagira suko ugasukugira nukusha imbere y'amaso y'Imana tukabwira Imana ngo uyu mugayo nawe wamana wudu. Kwirega Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari ubuhanga gusa no kugira ngo nta nunga ruguca mu genge uretse gusa kwana musaka ngo tukabwira Imana kuko izo twadukora bibi. Iyo tubwira Imana kuko izo twadukora bibi ngo tuba twanamuje tubwira Imana ko wamana ngo dukeneye gusa nawe no kuva mu nzira y'umugayo. Mu nzira y'imbaraga zo gukiranuka kwa maso y'Imana. Nukuvuga ngo iyo abantu bihanye baba habinginga Imana bakagira ngo dukeneye gusa nawe. Baba habibwira Imana ngo wamana ico twifuza nico dukeneye ngo dukeneye kugera mu maso ibikorwa bisa n'iby'imbaraga zisumba zose. Nico kiza gituma mubona bazabihana bose. Umunyembaraga ukeneye kuba umunyembaraga no gukomera, umuyumbu ukeneye kuba igitangaza no kuzura imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Mureke yanimbe bamundebe. Ukwara mu Doze mani cyubahiro. Ugakatewa. Noneho Doze mani cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nuko nari mbonye mwari muranga. Noneho muri Satani kuri ni igihumbi. Kuri yayizanye gusanga abantu barangara. Noneho hari ikintu Imana dushakaho. Bibiliya ivuga ngo ikintu Imana dushakaho ngo ni kimwe ngo nuguhora tuyikiranukira mu byo dukora byose. Nguko tugenda kose ngo tukoza duhora dukiranukira Imana. Gukiranuka kw'Imana ahantu guhera. Tiguhera mu gutanga icacumi, tigahera mu gukora imirimo y'Imana neza. Hahera mu kwihana tugakora imirimo yo kwihana. Iyo tumaze gukora imirimo yo kwihana, tuba dukiranutse n'indi yose. Niyo mpamvu tuyikora ikitwa myiza nuko tuba twayikoreye mu nzira yo gukiranuka. Mu nzira Imana dushakamo zibiri zikomeye cyane. Inzira ya mbere niyo kwezwa. Inzira ya mbere iruta ibindi byose. Inzira hari kitabo mwene data yasomye nkunda Bibiliya yivuga kuri Yobu. Yobu Bibiliya ndizivuga ko Yobu yigeze afungwa habe nabo. Bibiliya ndizivuga ko Yobu yigeze yinjira amasengesho habe nabo. Bibiliya ndizivuga ko Yobu yiriwe ngo atariye ngo karasenga habe.
y'ubu ngo yageze akiranukira Imana. Bibiliya ivuga ngo mu gihugu cya Usi ngo habaga umuntu witwaga ngo Yubu, ngo yari umukiranutsi utunganye, kandi ngo yageze akora ikintu cya kabiri aricyo ngiye kugeraho bunyine, ngo Yubu ngo yari azi kwirinda ibibi byose. Byose Imana ishobora n'Imana soze. Yubu ngo hari ikintu yarushaga abagabo bose bari batuye Usi bose, ngo hari ikintu yabarushaga, ngo yari azi kwirinda ibibi. Itorero rya Kristo rigomba kuba rifite irushanwa. Ubu nyine twagombye kuba turushanwa abakristo benshi, ngo abantu batekereze ngo ipisigira abakristo 15 ngo bavuga ngo ririsigira abangaba. Twagombye kuba turushanwa ikintu kimwe, turushanwa ngo ese imirimo myiza muri twe ni iyi. Turushanwa ngo akakujya kwayo, ngo mu gihugu cyawe se habaga umuntu witwa Kayu, ngo yari umukiranutsi w'Imana, ngo kandi wirinda ibibi byose. Twagombye kuba dufite abakristo twadutoza kwirinda ibibi gusa. Itorero kugira ngo ritabaho umugayo, itorero rya Kristo kugira ngo ritabaho umugayo, ngo rigomba kuba ritoza abakristo kugira ngo birinde ibibi, ngo begere Imana. Bagomba kuba babitoza kwirinda ibibi, kubera ko ikibi ni kibi ariko ngo ni cyiza nacyo. Yemwe naratangaje, Bibiliya iravuga, haleluya, Dozi Imana icyubahiro. Ngiye kwagenda jambo sose. Dozi Imana icyubahiro. Bibiliya ivuga ikintu ukunda cyane giteye ubwoba. Bibiliya iravuga, haleluya. Bibiliya iravuga ngo ikuzimu iyo tuja ngo nta mirimo ihaba, kandi ngo nta n'imigambi ihaba. Usa ngo haba ikintu kimwe, ngo nta no gutekereza kuzobayo, gutekereza ku bintu. Ndashoje gutekereza kuba hano, kwisuzuma kuba hano, ariko ngo iyo tuwaye tuje ikuzimu tuwaye tuje nta mirimo ibayo, abo twajanyira ngata nta mirimo bakigira, nta gutekereza, nta na chance nimwe bafite yo kongera kwihana. Ariko twebwe tukiriho tugomba gutekereza ngo se niki twogeraho imbere y'amaso y'Imana, niki twokuraho nk'umugayo kugira ngo tugaragare mu maso y'Imana ko turi kumwe nayo, tuhatujana nayo mu rugendo. Ijambo y'Imana ribaganze. Amen. Arakoze cyane.